eno mwenge hivi akandi ekiro kimwe duka kiro njanizi bazita abakiramu uregali isibo akandi ekiro cyenyini kino abakubaire kuba baika akiro kyabo nyamulinda ekyakweta ibi kandi obora abanorora umuntu wena anyakoli makangu agawikala anafanya yitwa mbitu abasiramu kutoka alimcelebratinga ekyo kinu ekya idi sanzimu batawone hanu sobere kubagwija kororamwe nabonekaho bitu byona eno kufa mutawuni aba batenzeita abasiramu so itwa aba mwenge tivi sobere kuba tukujaho amakuru gani kandi hagefere tuzayitarakana jakuba tuha videos echo kwa kimu iza kana pleti ya online ka Facebook na YouTube TikTok then photo flora kwa kwa inokunda upload kandi kwa machero kile ke jani kabawara kwa shapati kandi kunza hal mwenge mwebale